Ono što nam je izazov u tekstilu, to je što je tekstil stvarno uvijek na nekom žiletu. Kako zadržati tržište koje je sve manje, a oko nas samo kolege kockice, sve i to značajne firme padaju. Od Varteksa, od Siscije, od jednog Kamenskoga, od Odeje Garešnice. To je jednostavno oko nas bilo potop. I mi smo zaključili da nam tekstil taj bude okosnica, ali da tržištu što više ponudimo servisa kako bi ostali u igri. Tako da smo mi napravili praonicu, napravili smo jednu halu šivanja zavjesa i napravili smo tapiciranja. Što znači neće doći neko i ljudima se taj dio usluge i ne da raditi. Jer veli, joj, pa nećemo valjda to raditi za tako malo novaca. Da, malo po malo, posao po posao, uvijek donese nešto značajno. Tako da mi radimo male poslove, srednje, velike poslove i nema, ne možemo i nema, nećemo. I ono što je bilo inovativno, i to moram pripisati svoje djeci Mateji i Domagoju, što su došli na ideju, i to je bila recimo fantastična ideja, da se mi klupcima približimo. Kako? Na način da budemo naftalina to go. Znači mi smo servis koji će sa svojim kombijem, sa mašinama, svim kao vodoinstalater doći na lice mjesta u hotelsku kuću ili bilo gdje napraviti servis